Osumasi ejedi ekoso ewo meyi emupa eya hu behia se mpanifo ebema wo mu ani adawo nom se ne ebe ya sa nyoma ne nyina no etu ebetimi etwa enoma nanka enka ne Ghana chese ye boye di an yemfa emata ye ho nanka ye amanfoforo amanfoforo wo mo ede na chese nka na ye nim se wo mo eye ne se Ghana ha no mo krampo no se dwumedie no eno ene yafa ede aboye mbo eno ena chese ye di aye aduane aye die eno na chese ye di ye chese ye di esi ye ni so a chese ye agense dane da ye beye na ebusuafo ene de ye ni ekokopie mu ewo eye Asante mantemu brono a ewo efe ho Abuakwa amene wo ekase ya posifo ensa aso penifo a wo mu eye miensa emu a chese amene wo kase de wo mu ewo aposifo akachi ni nyina eye esumasi dwedi a wo mu akwakodi no ebie na ansa nam di emu enchemu ebeba beso na mekai mo se ocha de herbal center ene so yasen ema ye di edwumedie no ebeso mo abre ene abrebia ocha de se yare biara ete woso se diabetes se ye koko se ye den syphilis gonorrhea bema chese wo bema eswana pese enye kese wo ba wo pese wa himfi ho enche an se de be betimi assign check ne de keka ho ama ye papa ese brana so ye eso na ene ni indi inkesa wo betimi so afa ne number e wo screen no eso na woni no atwetwen eye enkomo ne ye bom edi ewra ensem no emu eno human part dealers ene de ya chi wo mo e wo Asante mantembro no ye freho Abuakwa eye chese Abuakwa police for eneche enkrofo miense yi na me no wo kase enkrofo miensa ya yensa aso wo mu emu no edi abebeto abonten eye ana ne Kofi Koye a wadi infinshia aduanan enwotwe ye 48 ena Isaac Adota a wono so eye 25 ena ebiemu ensoso no Kwaku Japan wono so eye 65 na eye ana ne Kofi ene Isaac ye che womo ewo eye Abuakwa menhia empotemu ewo enumne no na womo nam so ema yensa etimi ekokoso Kwaku Japan wono ewo 65 years no emu ewo eye Adamsu a ewo bono region na ebusuafo nipa honam akwa ena chese womo eton na se de womo eton no ene chese part no bia ekoste eye 30,000 Ghana cedis ansa ena womo eton honam akwa enu na ekwan ya aposifo enam so womo ensa etimi so womo emu no de ebusuafo esewani na ensese ye kan ede echom eye Kwaku Japan no 65 years no ena na chese aposifo suspect no se wono ene disa eye sumase enyoma enu na nam so ema wo mo arrange se o wo mo to body parts no ebi a chese papa je penie no nkoriban so dia na wo se wo meet wo mo enya de se papa yi show yi up no na chese information a police for no enya ye edi free me no hunu se papa na wo mo epe no wo mo ata hunu eye anani Kofi ene Isaac yi eye adato yi ewo warning chen anaso mo ta hunu eno nti aposifo enam so eheda esumasa enkrofo we mienu ese ye pe human body parts ni bi ato eno nti no ye bede yenya bi eno mo so gitum se ye betimi abonti eno na nam so ma je se wo mo wo ma je se wo mo kwakoto na aposifo ye den ensa eso wo mo sekua amene wo ekase ediem wo mo ewo aposifo akache na human parts no omo baage no say nipa nipa nsa baggage omo baage no na say dem di kan ekaye no cost ebia 30,000 Ghana cedis for each of 2 skeletons intisa na wo mo eton eno esi efa as esi amene wo ekase de Kwaku Japan wono the lead suspect and as wono na just say body parts no egu na kache a just wono no distribute opa na ene wakọ yi de abrawo no wo mo enyina se wo mo ewo aposifo akache na eno na yebusa ese ekwan benso na human body parts no obi etimi kase owo warehouse ewo hono mu a ebi etimi ko ekokoton ewo hono ne no na chese atwini padodo adwen edi agina wo mo etu efunu eho eso se na ewubehunu obi wo hono ma ne dihie ewo wo bekọ amusie ye no obekọ na enei asa enei wo huni ye chese akwakwa kotu efunu no akwakwa fa honam akwa no skeleton no akwakwa kogu baby na no na dodo na ekasem aposifo krampo no ebinum enim se ade bi sei ekoso ebinum krampo
eye in support of it and I said wo mo ankasa edi sa adwuma no ebi nanso so eba na wo mo ayi wo mani and as wo mate wo mani ayira se wo mo nim ne e koso edi so bi ama wo mo tip off ansa na wo mo atu eye anamo ede afa ehu no ntinu dodo na susu se de aposifo no tutu wo mo enioma asenu ye penyi anase wo mo epenya woda wo mo ano IGP ene wo mo mkeka wo mo sori waka na wo mo ma wo mo enkwada no anase wo mo adwuma yefo no ehunu wo mo adwuma no enisu na nya de se da na da ye be ma tip off ansana wo mo asori all the time no wo mo entimi move ahead of eye enkofo wo mo entimi enwo eye society communities se de be ya bibi koso wo mo ankasa edi wo mo ani ebe den ebe hunu na nkonko ye se da na da ebe ma tip off na eno na ebinumo enso kase ebenifo na nso so eka ho ebi wo mo ankasa etimi ema enkofo edi sa bonefo sa no because of wo mo political power wo mo epe enam se wo mo so nante ni ebe kire wo mo se ye behia we nto wo mo nso so nim nkrofo mo di sa esumase enyoma no eno nti no wo nim sa de we koso panso so obebie na no aka because onim se eye den a onyanemu abi ede efiri wo no eba no se manyosem mu ede a ono nso no owo de onya ede efiri wo no na ebusuafo de ekoso ewo meyi emu no yesu efiri hi ye fafiri hi enkane no na ye nti sanyoma we de nti na ma eneden sanyoma we ekoso ewo ye meyi emu wajinchefa ensemi ho enisen fabra ebebetu ejai ewo too much comment section na like videos na share ewo other social media platform so media ene equies sika padosene yebesan edi ehia ebimaka